Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achiar tu silin sang puya Mizoram hun sang alei min le akai noi wanga kongchia thom thatna chu PWD in Cholovin thokzui zel NGO Coordination Committee chuan Mizoram in Governor ngat nei ani nge thenan atulanga malak ni se ati RN Ravi Chuvain Khan Nagaland Governor Tharatan Kohima Aras Bhavana laklu ani BJP chuan Uttar Pradesh MLA Kuldip Sengar chu Unawa me chenau pangkum tlinglo pong sual tua pu ania wangin an party train an hnot chuak Furo suro wanga Mizoram hun sang alei min akai noi wanga kongchia thom thatna chu Mizoram Public Works Department chuan Cholovin athok zui zela National Highway 54 Khamrang Bul National Highway number 6 Khozol to Champhai Road Hai Dai Luile National Highway 54 Longklai Khochhunga leimin le kongbala wangin motor engchi ma kal theilovin apinga Longklai Khochhunga kongbal na satak chu July ni somni Pathum Khan motor kal tlang the siamani a July ni somni Puru Khan lungpha zawin lir thei engchi po kal the siam zo le anita a Champhai kong Hai Dai Lui kong chuat bal vek chu district nei tu ten meimal ram anti felwata wangin atu klaya khan kong chak lai zawin motor da chu chuanga lani a kholian jok manga lai zo bel in ni khat chuin motor lian kal theya lai zo ani le ani motor akal renga wanga du anga na tho chak the ani lo wangin wen kai khan lungpha zawin harsana omlova kal theya pe ani ta ani National Highway 54 Khamrang Bul ero chu meter zani lai thui kong hno le kong chuat cement concrete siam thar anor chu awang le chaklama tanga leitol tur atama wangin chutimaya then fai the ani lova motor tam tak tanga wanga mipuin harsatna am tolo nan harsa chunga motor chu zelanga ya ruwa lo surfo wangin kong adiakin anala motor tang nor chu chop zelanga boka nitin kalam le holam motor zavel chu thin ani chungin tang an lo omrenga chomhadar soma tanga chonudar thum motor kaltir lova leivung then fai na tho ania dar som malam le taidar thum thlama motor kaltir tur ro manani mamit kong dap cholui bul kong bal vek chu thom ngalani a naktuk chonulama chuan motor kaltlang the pe be se ni heng kong pui poimo bak po mun engmo zata leimin le kong pinga oma abial tu ten the top chuin an thian zel TPWD ho to the chon an soi Mamit District Task Force on Immunization DTFI to District Shannom State Leng Mek Japanese Encephalitis JE laka Mamit District ahim the inana malak dan turngai to in Voin Khan an chairman DC Dr. Rozam Hovin DC office an thukhom vena thukhom te hian vokin thosi se atanga JE natna an kai the wangin mishing chen in atanga ladeu hleka vokvul ni thei se antia JE natna hi ain kulna turdam doi alom lo wangin hen analaka mitin an him the nan thosi se tlang mai theilo thom hnuwa in thuam thin ni se thosi laka himnan thosi thana hlo man wor ni se VC Gram Sabha medical staff ten hen ana chungchang hi tam theng ber the darin mi pui zirti ni se jei chungchang hi jekin mi pui hena the dar ni se a the dar na hi NSS volunteer ten thokse mami district bi ka jei na shik pa ya rin hlel chu medical staff ten abik taka boi puin en kolna ro man ni se antia hibaka hian in le avela tuitling omreng reng te then fai ni se antibok Mizoram Japanese encephalitis hi lamu chhoni chelo ma se thenam state ta hen na wanga nuna chan le avei mek tam tak mu chu ani to wangin loin ralden atul hleya lan thu voin thut khoma hian soilan ani a na shik zoonotic virus hi thosi chikhat kiulexin apu daratanga mishinga kai the ani wangin thosi se laka film khuratul hleya hen na shik kai za zela somhne tanga somthum ten an thi pui zela adam chuak te point rilrule taksa harsana an ezuthina wangin hedanna laka hian film khuratul thule abik takin no pangin hedana shikhi an kai ulsambik awangin film khurle zo atul thute po soilan ani Coordination Committee on Traffic Management Home Minister Pil Chamlen hova vena thukhom chuan motorin tlan chhok dan man mek chu thlathum dang en chin le turin rela Voin Khan meeting hi nei ni in motor hunar garage en fiat na po uluk le zola kalpui tura rel ani tui changra zirlai pol TCZP chon kholai lungle munzolin kara leido chu athalovin mi puitan ahim lo hle nin an soi heme chung chang hen Voin Khan thu chu siamin TCZP chon lei hi nimin khan amuna kalin anen fiat an soya he leido na hi Puis ro chuma ke tum veng lai minga local administration department serchip district noi thoni a meter za somnga sei tura ro man cheng noi seri manga thoni antia RTI manga anzona chana an huwa chuan aban hi meter khat bial turani line fit khat or chawaliana phun ania
ban pakhata hian 20mm lian rot som paruk man turan i line rot pali chi man ani boka a lei khai tu le a chuat hnoya 16mm lian thir hrui kal ve ve tur ani line a chuat hnoya kal tur hi datel ani lova a lei khai tu hrui po hi ban a chet ngala wangin du anga po marngam ani lo ne hriat ania tuna hian a foundation hi account to ani antia hetiang lei poimo le mihring ba ka two wheeler thlengpua zo thei tura ro man ni si mihring nuna tan po him lo khopa na tho a che hi TCZP chon point ti thu sein aranglama enfield sak a atulanga malak sak turin thune tu te an ngen tak meu ti an thu chu chuan an tar langani tlomngai pol sang telna NGO Coordination Committee Vena Central Weme Office at home chuan draft National Education Policy 2019 chungchang ai tuin draft National Education Policy hiram le namtan ahim lo ni na ngaya mi puiten he bil hi zau zau kan hria theinan zirchen le zol thaina hria kar le zirtom ni khian zir hona bot sai ni se anti Mizoram Household Maintenance Registration Bill Mizoram Legislative Assembly House na pass to tun thlenga governor in ala pompui do lo chu NGO Coordination Committee zo hria thiam harantia arang theng pera pompui na pek ani theinan thune tu te mala turin an nge na Mizoram in hun reita governor nget nei lova mui ani mek po NGO Coordination Committee chon poiti in governor nget nei ani nge theinan atulanga malak ni se antibok longklai neru yova kendra malak na in tunlai hian bolhlo tui theilo kezi khacheng somhin le khom mek ani longklai enmoi ke hian Swachh Bharat Summer Internship Program noya bolhlo hi an lei khoma tugin po khan enmoi ke model village thingka a young lai association nen tang dunin bolhlo hi lei khom le in kezi sanga somli le ni a bolhlo le nan hian cheng sing khajaret manani a heng bolhlo toi thelo le khom te hi apaina tur hmuna pai ngal vekani hetianga NYK ten ma an lagna san hi no pangril ruwa final le thiang hlemna ataka tu nge ani thena tur ani thu NYK youth coordinator Pimarsi selate chona soya he hmalana kalpui hian no pangte chu final ama kong dik ko mu antum mani ati bolhlo toi thelo hi longkai bul chon hu khuwa po le khom alo ni to thina branch oil e malak nei no pangten bolhlo toi thelo an char khom chu le sakin apain tur hmuna pai ngal zelani neru yova kendra hen no pangle thalai ten nun kong ti kan zo khotlang le ramtana mitang ka ani theinan kong sang sangin malak na an kalpui thin ani wen kha lungle district agriculture department malak nein don khuwa vaimim herna khol honani vaimim herna khol hi lungle hyper committee HPC vice chairman MLA pulom amato chongina honga thu soin politician te chuan mathlir le tum an ni turani a lal le thune na chela mani samhim ti poringot chu an tum turani lova mipuin an than chan ang taka tha thok turan ni atia HPC kaltengin department sang te nen thokhovin bultan nan artui le vokchowa in tawdel tum ani dona iskut po ramdanga shal cho khop tharan tum don ti soya state dangle foreign ami chialo ni tura mizo thalai te an chuak sung chu awin aril rona thin ti soin sarkar tha chan thalai te ma khuwa athiranga office na ringot ni lo an tho tur e chona dang asiamin ako mu turani atibok don khu a vaimim herna khol honta ka vaimim her chu sa te hi ar le vokcho tan man turani a kuna thok tu te thar chu chu lunglei HPC in alei khom sak ton ani chanchin thari all india radio aizol tanga pon ani RN Ravi chu Wain Khan Nagaland Governor Tharatan Kohima Ras Bhavan alaklu ani Gauhati High Court Chief Justice Lailok Arup Kumar Goswami chon rinaman thutiam tirinal luta laklu in khoma hian Chief Minister Naifurio Minister dangle officer te antel RN Ravi kumsor pasare upani in Intelligence Bureau officer huini a Nagrana remna omna tura in biakna polotel to thin ani BJP chon Uttar Pradesh an MLA Kuldip Sengar Unawa mecha komtling lo pong sual tua pu chu an party trengin an hot suak party thu puang tu soidanim he MLA hi a main lo cholti le lo kani to a tuna an hot suak sun zom ta ani Unawa mecha no pong sual hi pathian ni khan rei berelia lir the che solana te ken hliama lir the chuang ve ani te pani chu an thia no pang chung te hian he che sola thleng hi ama tha tumna ni nan pu a hetila hian no pong sual tok veng turati police pathum chu helir the chet sol nu hian ban an nia Unnao district SP chuan an hna an hlam chi awanga ban an ni thu soi chanchin thar cheti topna na tlang pui Mizoram hun sang leimin le akai hnoi wanga kongchi a thom that na chu PWD in cholovin a thokzi zel NGO Coordination Committee chuan Mizoram in governor nget ane nge the nan atulanga malak ni se ati RN Ravi chu Wain Khan Nagaland Governor Tharatan Kohima Ras Bhavana laklu ani BJP chun Uttar Pradesh an MLA Kuldip Sengar Unawa mecha kumtling lo pong sol tu pu chu an party tren na chuak chu ti zong chu chin thar kam pon thei chu ani